Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Elton. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. 2 years kami nga agayan ayat iti girlfriend ko. Ay ayaten nakmet. Ngem no apay akalaat anagbaliw. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elton. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kinunam, manang nita? Ulitan man? Ti ko na, ni LV a girlfriend mo, ada nang sukon kanukan kwa nga Amerikano. Anya? Ni, apay, di mo amo dayta? Anya nang sukon kan kwa ng Amerikano? Anya ti sasawam manang nita? Kastamot ti ko na kanyak ni Nana Bekang akaaruba da. Anya? Nakita na kano nga da Amerikano anapan ijabalay da LV, kat inlugan na ni LV. Jak amo dayta. Kaano dayta? Itay agsapa. O sige. Mapanak iji balay da itamat laheng. Sige manang ha. Ay, katigat-gatangam at tinapay kan soft drink nga ay. Madamdaman ton. Dagas tulat ta inton agsubliak. Ibagam ko makanyak ti pudno, Lito. Pudno ka di tinadamag ko. Animanang mga Elvira. Kat inlugan ti Amerikano iti agsapa. Un manong. Anya? Apay. Kan asino day jeng Amerikano? Isu ti pakiasawaan ni manang ko. Anya? Imposible. Jackpot yun dayta. Gaputa ay ayaten nakunay ni manang mo. Awanan manong. Inyawi din di Amerikano. Imposible. Jackpot yan. Nauma ka nun itirigat. Isu akayat namat ti agnam ay. Anya? Awan ka numat trabahom. Isu akasano ama ipaayam iti nasaya at amasakbayan. Hello, LV. Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Apay? Mabalin ka di nga kita tayo ti personal. Agsarita ta kuma. Lipatan na kon, Elton. Adda akon dito'y balay to'y Amerikano anang isukatakkan ka. No kasta. Pudno. Wan, lipatan na kon. Awan na saya at amasakbayakan ka. LV, apay mo ta nakalata kasta. Saan ka di nga daara pa apta adwa? Kat agtinulong ta amang ragpat? Kaanon tupay ang matungpal dayta? Amin nga arapaap ko. Matungpal babaeng iti Amerikano at pakikalay sa. Sana puno da ito, LV. Imposible. Ay ayatan nak iti napudno, saan ka di? Wan, nga mas pinilik ni Mr. William. Gapu tabak nang. Tasi ka, awan mat natalgad at trabaho. Iso alipatan na kon. Ikarik, LV. Mangsapulak iti natalgad at trabaho. Basta agsubli ka. Saan kan akayat? Lipatan na kon. Saan, LV? Sana puno da ito eh. Pangaasim. Agsubli ka kanyak. Pangasim Salome, ag best friend kayo kini LV. Kat amok nga amom ti may papan iti Amerikano anang isukatan na kanyak. Kinapudno na. Saan ko akanunungan ti inaramid na? Ngamjak na lapdan. Gaputa awan mo't makalapod. Gaputa saan kayo pa'y mo't anagkalaysa. Salome. Mas pinili na ti biyag ana sa liwanwan. Ngam ti panagayat na ken ka. Anya? Naamamo na iti Facebook. Ket idi nagkita da iti personal, inaram to'y Amerikano. Nagkit-kita da. Kalpasan na, napannan sinukon, tapno agasawa da kanun. Anya? At the vacation house ni Mr. William ije Manila. Ket ije iti ayanda ita. Saan apudno da ito eh? Saan akayat ni LV nga ibagakken ka? Kaamangan ka no makalapad ka iti kayat na. Ngam apay adi mo imbaga kanyak da ito eh. Apalak ni LV.
Gaputa makunak aswerte na. Tabak nang ti mga sawa kenkwana. Ngam sa anak akas kini LV. At tinasaliwanwan a panagbiag tikit kitaan na. Tinapatag kanyak. Tinaragsak a relasyon mi kini Noel a boyfriend ko. Salome, Kasta ti imbagak kini LV. Ngam ti insungbat na. Kat depende kano iti kayat na iti biag. Isu aday chay. Jak nalapdanan. Salome. At sapay la kong mga rudata na saya at latta ti kasasaad na iti simurutan na alalaki. Sa bagay, jak maipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Iso adyak mababalaw. No apay asimurutan iti Amerikano abaknang. Anya ngay nga rod. Ngayon sukat na kan iti baknang. Bay amon na. Nagsakit mo din, tatang. Ay na. Ay na, Elton anak ko. Mas daawak ngamin kan ka. Takinayat mo ni LV. Kat feeling rich day jay. Nanang, Di mo kunaan ngagsangit ka. tatang. Ay, tagsangit ka mutan. Ay na anak ko. Mhm. Kinapod noon na. Diyak kayak ni LV aparakan ka. Ngamin day talag papapintas ti amuna. Di na pa'y matulungan dagiti naganak na amanggag. Nagsakit mo, nanang, tatang. Anya ngay nga rod. Talaga kasta, ha? Kun saan anapod no ti panagayat ni LV kan ka. Isobay amon. Makasarak kanto itinasay-saya at ngam isaw. Nagsakit. Anya nga rod ngay. Talaga kasta, anak ko. Saan na kami nabaknang? Iso ngayon sukat ng ni LV. Awan ka nung amin natalgad at trabaho. Dahit ako matagbalin akarit kan ka anak ko. Agurnong ka. Tapno na pagpuunam ng negosyo. Ipata mo day siya babae. Ti aramidam ita. Kat mangsapul ka itinatalgad at trabaho. Kat agurnong ka. Ni, Manong Elton. Anya ti maipaay ko. Umayak lagdamag may papankin ni LV. Kumusta itan ni manang mo? Nasayaat ka numat, Manong. Naragsak ka di ti sidong di Amerikano. Uwan, Manong. Naragsak na ka no. Kasta ka di. Manong, lipatan mo ni Manang ko. Mangsapul kan iti sa baling ayatam. Anya nga rod ngay. Kapilitan na kasta. Uwan, Manong. Ngamin, nagkari di Amerikano at tulungan na kami. Tapno sumaya at ti panagbiag mi. Pauitan na kami to kano iti pagnegosyo mi. Kasta ka di. Pasensya ka no insukat na ka ni Manang ko Wen, maklon ko. Awan mabalin ko. Ta sa anak mo't nga minabaknang. Iso sige. Ikarigatak alipatan ti kapsat mo. Nay, umin-inom ka iti arak dito'y silit mo, Elton. O nanang. Kayat ko ti mabartak. Tapno makalipatak ore apagbiit lang. Panawan da kon dito silid ko, nanang. Bye-bye ang daklatan. Sige, gamdi mo labsa na, anak ko. Wen, nanang. Nakaluto ni nanang mo. Ibaw na ka mangayabkan ka dito silid mo, anak ka. Mangan kayo latan, tatang. Sa anak pa mabisin. Nay, adamot arak aginatang mo. Kaya't mo asawan. Uminom ka manay. Bye-bye ang daklatan, tatang. Ay, sana mabalinti kasta, ha? Dahil tamot tan uminom iti arak ti hararamitan. Nung ay agsakit ka. Awan na nyaman na. Uray mataya kon. Ay, sos Elton, aya. Babae lang ti pagkaskas taam. Kaya't ko taglimas iti arak, tatang. Rumwar ka kiday.
Ket iwaras mo ti panagkitam. Nagadudit a babae. Ngam ni LV ti kayat ko. Ang di nakangarod ay ayatan. Alaki din. Intan iji kusina ta mangantayaw. Kalpasan na. Intaman iji garden ta tulungan nak ijay. Total lawan mo trabaho. Di ka nagsindaay. Hala, inta ka iji kusinan. Unay kan, Elton. Nabartag ka manan. No kumata si murot ka kinitatang mo ijay garden. Ta saan kat ati agin inom ti aramidam. Bayan daklatan nanang. Takwartak meting gatang ko iti arak. Uray pay. Kaya kayat kung tikas doy nanang. Gusto ko man anak ko. Maudi ko manday to'y apanagbartag mo. Pangaasin. Manon alawas sa kastatyer aramidam Elton. At akalatan dito'y silid mau. Tatang, awan kwartakon. Ikandak man iti gatang ko iti arak. Ay salbag ka man. Makapasuron ka. Imbagakan ka nga umay naktulungan iji garden. Ang amanya nga teraramidam. No didak ikan iti gatang ko iti arak. Rumar kayon dito silid ko. Malaa. Makaamu ka iti kayat mo nga ramidan. Sige. Agrenak ka iti arak. Taday talang mo ti among nga ramidan. Sino ngay mo ti mayat kan ka abalasang sadot kamay. Amam alakaya kaon. Kitnas ka natulungan na kumamot iji garday na nakaw. Ada kala dito ngagpupupaw. Nga umin-inom iti arak gapulang iti babae. Apadamot lang asadot. Ni tatang met. Pudno mat. Saan kit din asadot ni Ilbay? Isong agpada kayaw. Nuda kayo tinagkatuluyan. Diya amaw no niya ti pagbanagan ti biyagyaw. Saan ang kasadot tatang? Ano kasta nga ron, tumakder ka ditan. Tayong kamanganan, kat sumurot ka iji gardain. Saan ang ka makatrabaho tatang? Kasladyak mabagkat ti gabyon. Tapay. Gaputan ni LV ti pampanunutak. Kasla nga mi nagkapsutak. Naggabyong kakidain. Tama, mulaan to dahi ta iti silay. Tatang, Kasano ka nga agbyag no, di ka magtrabaho. jak nga rod ka balan ti aggabiyon. Kaslag kakapsutak. Ay, pambar mula dahi ta. No kastam laang. Matay ti agbalin a pamilya may tibisain. Agkapsutak nga rod. Tunggal malagip ko ni LV tatang. Di mo laglagi pa. Aggabyong kakidain. Salome, imayak. Bareng adam maamwakan ka may papankin ni LV. Aging ka di ita? Kat pampanunutong pailaang ni LV? Ay ayatak latta. Nagmayat tibiyag na ijay Manila. Kan naanos kano ni Mr. William. Isu asaan ang nagbidot asimurot ken kuana. Kasta ka di? Isu asi ka Elton. Bay amon ni LV. No isulat ipampanunutom. Si kamot lati kakaasi. Huwag nga rod. Ag-move on kan, Elton. Husto ka. Ikarigatak nga iliwliwag. Nasaysaya at no inaldaw nga ada pa ka kumikumam. Iti kasta, makailiwliwag ka. Huwag nga rod. Naamwak at tumultulong kan kinitatang mo iti garden na. Wen, tawan mo't panggadak ita. Isu akapilitan na tulungak ni tatang. Nasaya at launay dayta. Makabannog man, ngam anusa kong ti aggarden. Kasayaatan dayta, Elton. Ngam ti agbarbartek kaladita gapo kini LV. Oh, Elton, kimutong ka man. Gagangay ti aggargarden. Kat, anyangay ti mulay yo. Sili, manang. Ala, nasayaat. Sige, aggarden ka ket di. Tas ikatimang supply kada kami nga agis-store iti natang nga ilako mi. Ha? Agmula ka iti nagdudumaan natang. Ayunan niya. Kastaman ti aramidak. Gumatak man iti kape. Arak ngay. Insardeng kong ti aginom iti arak, manang.
Iswa kapilatan ti katangak. Kung kunaklaan mo't Tigaan ti bayad ko. Makiitak-ita ti isom di tarupa na. Saan akas idi nakarupang at kalatan. Ala, mabit lang. Taalaag ti kape agat-gatangam. Ay na, Elton anak, agyaman na. Nakalako kayon itisili an apit yaw. Kalpasan ti manula abulan a panagmulayo. Ita, kwartan ti nagbalinan na. Ay katuan anya ti makunam ita Elton. Kaya nasaya at na tsambahan tati na nga to apresyaw. Wan nga ron tatang. Agmula tayo manan. Ah, Takayat ko ti agurnong. Kayat ko kumaaparay no bito'y balay tayo. Kan kayat ko ti maadaan iti kabukbukudak alugan. mabalin lata. Basta nagagit ka. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Nulakat ta na pursige ka. Matungpal ti kayat mo ang mapasamak. Iso anas kan nga agagat ka akanayon. Saan kang agsad sa doot? Wan nanang. Ala, agardin tamanayin. Sapay la kuma. Tamatsambaan tanto manan ti presyaw. Elton anak, damag ko nga da ni Elvey. Nagsinada ka no iti Amerikano, tanauyong kano gayam. Anya? Kastamot ti ko na ni nanang na, tanasabat ko itay iti dalan. Kasta ka ni nanang? Di mo ko na makisinoblan ka kankwana. Saan nanang? Tasaan kon nga ay ayaten? Mangsapulaklangan iti sabali a babae nga ayatek. Ala, no kastati ko nam, nasaya at mat nga road. Wan nanang. Kan saan pala aday ta ti panunutak? Kayat ko nga ipamaysa ti panaggarden ko. Diyak kayat nga adapay sabali a pampanunutak. Iwan anak ko. Addalatakan ka dayta. Takalpasan ama iparinubit ko ti balay tayo. Gumatangak itilugan ko. Wan anak ko. Si kalata ti makaammo. Imay ni LV ije balay ket nagkid daw iti pamakawan kanyak. Ket numabalin kano, agsinobyan kami matlaeng. Ngem imbagak asaanen. Ket ita, itultuloy ko latta ti aggargarden, Mr. Lonely. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Elton. Agyamanak pagam Elton, iti daytoy apakasaritaam. Ala, ituloy mo ti panaggarden mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy mo ti swertem. Ket no may papan kan ayat, sapay la kuma ta masarakam to ti balasang at talaga aparakan ka. Daytay saan amang isukat ken ka, gapu iti kinanamay. No di ket, iti rigat man kan ginawa, agtalinaed latta, anapudno ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Elton adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.